barebe ubugome buri muri Kongo, isi irebe buriya bugome nubwo tuzi ko ihaye bubona ari kwicecetse. Irebe buriya bugome aho umuntu w'umunyagihugu utari umusirikare utari ku rugamba ahafatwa akikirwa munsi ya drapo y'igihugu. Twarabivuze n'abandi barabivuze ariko isi iraceceka, dutangira tubivuga kuri Kamizo. Majoro wa leta ufite matricule ese bamukuye mu modoka ajya, bamukuye mu modoka ari kumwe n'abagenzi bamugambaniye, baramururutsa, bamutera amabuye, baramukubita, hageze igihe cyo gupfa bazana inkwi, baramutwika ngo barangize batangira kubaga bararya. Ibyo biravugwa ni ibintu bihari kandi amahanga arabizi, harabizi ibintu byagaragaye se kurya umuntu bivaho bija kuri bakabongo hariya igoma. Amahanga arabizi baraceceka. None buriya bavuga ngo ntabwicanyi buri muri Kongo, aho umuntu yicirwa munsi y'idrapo y'igihugu. umva nkayo mahano kunateye ubwo ibintu bibabaje cyane. Jewe ni mukubwira abantu basenga ngo duhaguruke dusengere Gisegeti n'ubwami bwe bwose buranduke buveho, kuko ntaco bumariye abantu. Ubwo wundi bwo kwa Farawo, buriya ni nk'ubwa Farawo, buriya ni ndabasuhuje aho bukeye, mbifurije igitondo ciza ndetse namwe bugorobye, mbifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Turamukije abanyamurenge bose kwisi, turamukije abanyamasisi, abarundi, abanyarwanda. Aba ni abantu tuvuga ururimi rumwe twumvikana ntaco kigoranya aho ngaho. Kandi dukomeje no gutanga mpore ku banyamurenge kwisi hose, batameze neza, bagize ibyago n'abafite ababo bababaye, turabihanganishije kandi tubaye mpore. Gahunda yacu ni M23 cyangwa se AFC, amadubu ku mutima. Amakuru ni menshi rero, twagarutse ndi kumwe na missionnaire cyangwa se prophète Gatabazi Frank, amaze kugira amazina ntiharabura irindi rimwe, mutwa madufunga page y'amazina. Turakwakiriye hano muri studio. Murakoze cyane. Ariko mu mabazo uri kure sinzi ko byagenze nimba ari iki cabaye, sinzi narimpuye n'amakuru ahantu ukuntu nguma gutekereza ku madubu ngaha amawazo ari mu Minembwe. Amakuru waruhuye ariko ntakibazo, turi hano turahangaha. Abantu bazutse neza barashima Imana, haba mu Minembwe haba ndetse n'Indondo, abantu bose bameze neza, n'amahoro. Amahoro barakomeye kubiri kose byibuze uyu munsi dufite inkuru nziza yo ko abantu bose ari amahoro, ntaharaye hatewe amahoro kabisa. Tunashima Imana ko ejo umukutano meeting yagenze neza. Eje Bukavu nubwo hari yagiye gucamwa akantu, ariko Imana yararinze irinda abayobozi n'abaturage benshi, ariko kandi turihanganisha n'imiryango yabuze ababo muri kariya kavuyo kabaye ejo, kabanzi bari bashaka guhemuka. Yego, turabihanganisha. Amakuru hari nuko hafuye 11, niyo raporo yavuye iriya hakomereka. Niryo tangazo nabonye batanze, niryo tangazo batanze, niyo makuru duheruka kwakira. Gasinze nimba muri barabakomeretse, hari abapfuye cyangwa se wenda bose bakibabaye. Hari abakomeretse bari mu 65, niko raporo yavuye ukavivuga. Gahunda ngo yari uguturitsa umuryango wa AFC. Urabo kombese ninde wo guturitsa, ninde wo gushobora? Ntabwo rutuze kwanga iduru. Tibishoboka. Akanyegeri. Nuko zikandagira ikicunyegera igihumbi. Gusa hari yani imigambi mibi nyine ya Satani. Kandi akoresha abandi bantu nabo nyine batamenya kumva igisobanuro c'amahoro. Yego. Ariko ntaco bazogeraho. Ntaco. Banze gusa guheba nika kujya kwa Satani azahora agira uwo yiba. Ariko baratsinzwe kandi wese ndubona ko ababizanye nabo babigendeyemo cyane. Nese umuntu bomushwa ngo yitwaza igisasu utazi no kugitera, cyangwa se ukibwira ngo uragitera wowe urokoke. Bagihaye amakuru ari nuko babihaye abasivile, abagore bacuruza udutaro nyine bine. Babihaye abasivile ahubwo babihaye abadafite ubwenge. Bemera kuja gupfa. None se wowe nyine boguye igisasu kwemera kugitwara? Ntazi ko kiza gikora. Cyambere nduzi ko gikora.
nushaka utazi icyo gikora ariko uzi ko ari ikintu kibi n'umuriro urica erega missionnaire utagiye uwo kure washira umuriro mu mufuka wawe oya utagiye kure ziriya n'inyigisho hari inyigisho zigera mu mitwe y'abantu byihuse none se Al-Shabaab skizitoza abana bagakora bazi ko nagira ingabo nyinshi apfana nazo ari ryo juru cyo ni ikinyoma iboga niyo myemerere yabo niyo ideology yabo ariko ni ikinyoma kuko nta muntu uvuga ngo niyica umuntu ngo nibwo azabona ijuru buriya ni ubugome ndengakamere ariko si ukuvuga ngo zira n'inyigisho wowe umuntu zigira icyo zimumarira ayo makuru hari meza atari mabi nuko barabagwe nabo bapfuye ngo barapfuye nabo barapfuye gusa tubabajwe n'abari bari ku ruhande rwabo batari bafite uwo mugambi babigendeyemo ariko ubwo waje bazaca umugani bavuga ngo rwishigishiye wararwisomera rero biriya yarakwiye gupfa kubera ko tubajwe gusa n'inzara karengane tumwifuriza gupfa nubwo yamaze gupfa wakoze biriya wari ufite biriya bisasu ariko kandi nibyo bihembo nyine by'abagizi ba nabi ni urupfu aho none wamenya amakuru nyine agisegete umvise uko arakavuga narayumvise narabikurikiranye numva hayagumura umuhungu we n'abandi bakongomani bari hariya Kinshasa bafite imyumvire ipfuye bafite imigambi mibi yo kumaraho abantu Imana yaremye yamubwira ngo iciza ngo akwire kwihutira gukora ngo nuko akwire kwica abantu bose bavuga igiswahili mbese ni ukuvuga ngo abone abantu bo muri Est abaswahili bose les Swahili ni ukuvuga ngo ni abantu baba bavuye muri Est bari Kinshasa bari Lubumbashi bari za Kamina bari za Masisi bari za Sud Kivu ni ukuvuga ngo abo bantu bose bafashwe kimwe wumva ubwenge bwabo ukuntu ari buke ni ukuvuga ngo abantu bose bo muri Est babaye u Rwanda mama we yavuze ati gisegete umuhungu wanje unyemereye ukamfasha umuntu wese uvuga igiswahili wo mwica kandi nyamara atirengagije ko harimo na bene wabo bagikoresha yamara se none se akunguka iki nubwo bugome nyine twahoze tuvuga none abaswahili batangiye bavuga ngo abanyamurenge ngo turi abanyarwanda ngo tugomba gutaha iwacu ngo imisiri ngo mu Rwanda bahindura imvugo ngo barahagurutse ngo risasu moko ngo rimwe gusa ntakeneye amasasa abiri ngo bazorasa ku butaka bwa Kongo ngo azatera u Rwanda ngo aruhindure ibishingwe arashoboye kuriya umusaza ngo yaravuze ngo kararibwa zana manguma nkamambo n'intoki z'ukuntu zariko zigaruka kandi iyo yavuze ko atazaterwa iwe ntazaterwa bishoboka umutekano we awurindira kure niko yavuze hanyuma noneho ndagenda ava kuri ibyo bintu avuye aho none ageze no ku baswahili abavuga igiswahili kandi ari abakongomani pire original bishwe n'umusirikare waba uri umusivile gusa ukoresha igiswahili agiye kubicira iki kandi ari abanyagihugu harimo inzira kanengana nyinshi zizabigwamo kandi harimo n'abenegihugu benshi igitekerezo cy'uriya mubyeyi ni igitekerezo c'abadayimoni cuzuye imigambi ya shitani ni ngakiriya c'uriya mukobwa wa Herodiya muka Herode ngo bakoze ibirori umukobwa we ngo arahaguruka aratamba arabyina barizihirwa bamererwa neza urumva none Herode abona n'umwana wiwe amerewe neza ngo araza aramubwira ati nabonye wakoze ikirori ciza kandi wanejeje abantu naje wanejeje k'umubyeyi wawe none niki wosaba nkakiguha icyo ushaka cyose ukinsabe uyu mwanya urumva umuyobozi nyine yaramuba icyo kintu umwana yari kuhita bivuga ariko asubira inyuma aza kubwira mama we aramubwira ati havutse igitekerezo turi mu birori muri anniversaire twishimye papa aravuga ngo nimusabe ikintu nshaka none niki no musaba nyina ibaze muri repubulika mu gihugu uhawe amahirwe yo kugira icyo usaba nyina aramubwira ngo gusa icyo ngusabye wowe wihutira gusaba vuba ugenda umubwira ngo ni igitwe cya Yohana cyonyine cya Yohana uriya umubatiza bagishire ku mbehe gusa nuko turaba tunyuzwe akirye se urumva bene abo babyeyi bafite bene iyo mitekerereze ese wa mugani ico gitwe cyari kumufasha iki niki cyamufashije
iyo avuga ngo papa ubwo uvuze gutyo ndasaba igice kimwe cy'uburasirazuba Cy'igihugu, bw'igihugu ukimpe kibera umuyobozi bamuhaye umutwe w'umuntu ariko uwo mugore yari afite ni ibitekerezo kimwe na nyina wa Gisegeti na nyina wa Gisegeti ibyo aha yagambirira mu mutima ntibizoba kubera ko Imana ntishobora gukoresha igitekerezo cye gipfuye ngo gusa nyine cyo kwangiriza ariko nticomaraho abantu Imana yaremye kandi ntabazapfira gushira tabazapfira gushira ntabazapfira gushira iyo ni imigambi y'umwanzi Satani ntibizonagerwaho kandi Imana itwemerere igenda irogo iriya migambi iburizwemo rwose Uvira rero naho ko turahasatira niho byifashe gute Uvira bari aho ariko nabo bari mu bibazo abantu barikingiranye mu mazu ntibasohoka ntibuta izuba kubera nyine gutinya situation iri hariya ariko kandi naho turizera mu minsi mikeya barota izuba barabona amahoro bivanye n'imikoranire ya Gisegeti n'Ububirigi uranazagira iherezo ryiza umuntu wese wahagurukiye kumena amaraso y'inzirakarengane akabuza abanyagihugu kandi ari abantu biwe ari abana be bakagombye kugira amahoro bayakuye ku mubyeyi umubyeyi akabuza abantu amahoro mu gihugu akamena amaraso akica abantu ingoma ye ntizogira iherezo ryiza n'Imana yatubwiye ko atazagira iherezo ryiza uretse kubirebesha amaso ariko n'Imana yavuze ko uriya muyobozi atazagira iherezo ryiza rega si umuyobozi ntigeze atorwa yishizeho ibyoga n'ibindi ariko ibyo tuzi ko ari umuyobozi wishizeho babaho bazabishyiraho akaba n'abaje mu matora umuyobozi wishizeho ntazagira iherezo ryiza kandi ntaza aramba yaratinze ese amaze kugira imyaka ingahe nuko iminsi y'umubabaro itaziba mikeya ariko uriya mugabo yakoze ikintu gikomeye niwe muyobozi nabonye wafashe ubutegetsi akangurira abaturage kwica abandi baturage akabaha intwaro bakica badafite kubabarira hari akavideo nako nkurikirana mu kanya sinzi nimba nawe arakabonye ngira ngo kari akantu niba kabereye ngira ngo none za Ituri iriya mu bahema n'abarendo aho abantu bari ko bicirwa munsi y'idarapo y'igihugu warakabonye bari abantu bagukoze ku mutima narababaye narashize narahuye n'ukuri bari abantu usaba gutabarizwa ariko uzi kwicira umuntu munsi y'idarapo y'igihugu munsi y'idarapo y'igihugu kuri biro noneho nkuru y'akarere bagafata abantu babagabanga no kureba bakabahambira noneho icambabaje hari urupfu ruza ruba ariko nyine rukitwa nubwo zose ari impfu bakakurasa hari uzupfa utanababaye cyane ariko urura rupfu ariko igitangaza no gufata umuntu narimo mbona uwo mugizi wa nabi w'umujenesi bari anabona bari bamayi bari ntera hamwe ariko n'intera hamwe agafata kiriya kibunde urakibona kiriya baza bita imbara urukongoro bazahita rapiki agafata none ikibuno cayo hano ku kibuno cayo haba hakozwemo icyuma kiba gikomeye akaba ari cyo kubita umutwe w'umuntu akawukubita akawumena akaza kubita gutya umutwe ukamujanjagurika urebe kana aka video ndagira naje ndagafite ndakaguha ugacisheho abantu bakarebe barebe ubugome buri muri Kongo isi irebe buriya bugome nubwo tuzi ko ihaye bubona ari kwicecetse irebe buriya bugome aho umuntu w'umunyagihugu utari umusirikare utari ku rugamba ahafatwa akikirwa munsi ya drapo y'igihugu twarabivuze n'abandi barabivuze ariko isi iraceceka dutangira tubivuga kuri Kamizo majoro wa leta ufite matricule ese bamukuye mu modoka bamukuye mu modoka ari kumwe na bagenzi bamugambaniye baramururutsa bamutera amabuye baramukubita hageze igihe cyo gupfa bazana inkwi baramutwika ngo barangize batangira kubaga bararya ibyo biravugwa ni ibintu bihari kandi amahanga arabizi ibintu byagaragaye se kurya umuntu bivaho bija kuri bakabongo hariya igoma amahanga arabizi baraceceka none buriya bavuga ngo ntabwicanyi buri muri Kongo aho umuntu yicirwa munsi y'idarapo y'igihugu umva nkayo mahano kunateye ubwo ibintu bibabaje cyane jewe ni mukubwira abantu basenga ngo duhaguruke dusengere Gisegeti
n'ubwami bwe bwose buranduke buveho kuko ntaco bumariye bwa bundi bwo kwa Farawo buriya ni nk'ubwa Farawo buriya ni nk'umutima ni nk'uwa Hamani kiriya gikorwa bakoze cyo kwicira abantu munsi y'idarapo njyewe narabirebye kibabaje n'ubu ndi mukubira nk'abatari kuko ubu ni ubuyobozi dufite abandi bayobozi bagurukira kubaka ibihugu byabo no guhesha abaturage amahoro no kubegereza ubuyobozi bwiza naho twebwe ko baratwegereza ubuyobozi bubi bwo kudukubita imihini mu mutwe kandi we wa munyamakuru hari ahandi wari wabibona keretse muri bino bihugu hari ahandi wari wabibona aho leta nzima ija kurasisha indege mu Minembwe mu basivile mu baturage bari ku ishuri nk'ahariya kuri IGF bari kubona abana babahunga indege yayica hejuru yahitibura amabomba kabari y'abana niki bari ko baraziriki bari abakecuru n'abasaza bibereye hariya bagize iminsi barababaye barashavuye ubwo urumva ngo iyo ni leta kandi kirimo kudutangaza ugasanga abantu bamwe kuko barayivugira ngo ni leta yabo ngo gisegeti ngo azobarya azamara kubakoresha ibyo akeneye mwirimbure mwenyine nawe abica nico gikurikira kuriya umugambi mubi w'abantu nk'abariya azakenera kubakoresha manze mwimare mwebwe ubwanyu barabivuze ni systeme bavuze ko bazakoresha umwanzi gutsemba undi mwanzi bakoreshe bene wacu bari muri leta kwica batari muri leta niba mara kutwica ku munota wa nyuma n'ababica no azobica nyine azobareka intego yiwe ni gukora akazi bimworoheye ni ya Satani intego yo ni muri ya migambi itatu ya Satani azayica akiba akarimbura nico kincamuzanya kuri nico kuriya nico kibeshejeho namara kubakoresha muri ziriya nyungu ziwe usigaye uri umwe kuko niga bizamworohera abe nubwo musigara muri ijana byokoro yose yamaze gukuraho abandi mwebwe se ni nk'isosi nuko zagenda ni yoza bakoza mu mutsima nk'isosi umwe bara bagashira cyane ko turareba tukavuga ati kiriya hariya ari ibuvira ese twavuga ko ari ikibira kira cyangwa ari nani n'umucamo uri uvira we uvira ganta kibira kihari umucamo twavuga ko ari ni plaine uwo kurabona iriya plane mara gufatwa uri kubona merezo z'abayahe uvira gifashwe amaherezo intambara izorangirira i Burundi niho nanje mbona Rwanda ishimiye niho bizorangirira finale ni hariya tuzohikinira finale zobera hari Rwanda ishimiye ni hayigana kuko ikintu gisa n'ikigoye ubunyine ni hariya ni aprene gusa Imana idufashe kandi byihute nyuma ya hariya nta handi ni Bujumbura kandi dufite n'amakuru y'u Burundi turayafite menshi kandi Imana yavuze amakuru y'Imana abantu baguma bayategereza bitarenze iriyinga bayategereze gusa amatsiko bagume bayagire ariko akabumbu hari akagiye guturika hari hagiye kuri kumuzure uzi ukuntu twaga dukina umupira twa baro ese twaga tutwita uturoki karoki hariho baroga ino y'abakinyi bakina nyine ikomeye hakaba nakandi kitwa karoki iyo mwagakinaga mwagahurizaho mwakubita cyane muri abahungu bafite imbaraga bagazubona ukuntu gaturika hariya ni ko umupira ugiye kumera nta karoki bazaturitse gusa i Burundi dufite amakuru y'u Burundi yibigiye kuhaba tuyavuga ubu nyine dutegereje umwanya ariko tuhari tubabwiye ko nta karoki kagiye guturika abarundi murye muri menge akaroki nimba mukazi cyangwa se akabumbu kagiye guturika iririya i Burundi kandi vuba cyane ayo makuru muyitegure murayabona turaje turabahereza n'ubuhanuzi profeta afite bw'Imana njyewe sinza mpanura sinza nabona ariko ubwo n'ubuhanuzi Imana igiye ko kukunyuzamo abafite amatwi bumve n'ubuhanuzi burahari abarundi muri abantu bacu murabizi ariko mugume mutekereze mugire ibyo mukora gasenga Imana n'ubundi n'ahandi izindi ntambara urabona kuri Goma umugambi wari uhari w'intera hamwe uko bari babiteguye na gisegeti nari amahanga yandi yarabiri inyuma siko byagenze cyane nuko hari abantu bari ku mavi babasengera igihugu ibukavu ko abantu bari babyiteze siko byagenze
ngira ngo mwarabibonye Zagenze, habe na Uvira na Minembwe. None uratekereza ngo ari amadubu y'umusaza hariya nubwo nta mbunde nto ibaho yose, imbunde yari yose zicira umuriro kandi ikica kandi igatera ubwoba, ariko ugereranije n'imbaraga zari ziri muri Minembwe zimaze imyaka ziri hariya n'ukuntu barwanya n'ukuntu bahunze ntiwo bitekereza. Ni umurimo w'Imana no kubako kw'Imana. Ni Burundi naho niko bizogenda. Reka dukonjere kuri akaroki kazaturika vuba. Kazaturika ese no gupfumuka iyo gagapfumutse umwuka uzugenda ushira mu kike. Kazagaturika. Kazoturika. Mugana w'Nyakanyago ni kwisha. Reka dukonjore no kuri iriya lettre cyangwa se iriya baruwa. Kirombo yanditse. Iriya yo kunyomoza biriya bintu byabaye Bukavu. Yo kubesha ni nje na yo kubesha. Titwe tuyinyomoza. Uriya mugabo biriya byamaze kuba. Bari abantu bamaze guturitsa hariya ari nayo bohereje. Niyo makuru abahatugeraho. Yamandika bari uravuga ngo iyi politike cyangwa se ngo iyi siyasa ngo ni y'u Rwanda. Sivyo duhimze. Barayanditse yavuye muri biro ye. Yavuye muri office yiwe. Avuga ko ngo impamvu atari we, ngo impamvu ifatika, ingingo ifatika. Impamvu atari we. Ngo iyo ngo aje kuba ari we wapanze kiriya gitero, ngo ntaberetse bana ese ni bawiri bagenda. Bawiri ngoma na yari guturutsa bagihari. Ngo ariko impamvu ngo leta y'u Rwanda ngo babanje ngo barareka ngo ibikoresho byabo biragenda, niyo mvugo yakoresheje. Ibikoresho byabo ni bawiri. Ni ibikoresho by'u Rwanda. Niyo mvugo yakoresheje. Ese kera inanga baye igikoresho cy'u Rwanda gute? Ari we wari umaze imyaka amukoresha. Aravuga ngo impamvu ngo ari u Rwanda rwabikoze, niko turavuga amakore mu ibaruwa. Ngo impamvu ngo leta y'u Rwanda yabikoze, ngo babanje ngo bareka ngo ibikore. Yavuze ibipupe. Yavuze ibipupe niryo jambo yakoresheje. Abayobozi nk'abari. Yavuze ngo impamvu ngo leta y'u Rwanda ngo yabikoze, ngo yabanje ngo ireka ngo ibipupe ngo byabo iriya leta ga M23. Ngo babanje bareka ngo iragenda, ngo hanyuma ngo baza guturitsa abasivile. Ngo aje kuba ngo leta yacu. Ngo twege twari guturitsa ngo bakiri hariya. Iyo barubangira ngo nayo wayibonye. Ija gupfa ngo irasamba. Hanze gasamba. Kuriya ibyo ni bitabapfuna ibyo gusamba karasamba nawe. Ndagira ngo nawe amenye ibyaha yavuga. Gusa icyo twovuga ni iyo abantu bahanganye umuntu azavuga ibyo ashaka. Ibyo kwirengera kugira ngo amakosa atamufata. Ariko uko bigaragara bari abantu baturikije biriya bisasu. Nabanzi b'amahoro. Cyane. Kandi tizavuye mu Rwanda. Biri hari Bukavu. Na abanyabukavu kwanza ndasomye mukanya nariko nkurikirana ni ikinyamakuru nariko nkurikirana. Bavuze ko ngo harimo abagore babiri b'abarundi. Ngo nundi w'umunyabukavu ngo wari wisutsa amadrede w'umugabo. Abo bagore babiri ntibashatse kuberekana ariko bavuze ko ari abagore babiri b'abarundi. None se urumva bavuye mu Rwanda? Barwana intambara bareke kwishira kuba. Ni barwana intambara ariko bareke ese gihe bamaze iminsi bikoreye u Rwanda. Rwanda rwabagize iki? Rwanda igihugu cyubatse cimereye neza barwihorere. Rwanda ruri wabo ko rurarebana n'ibibazo byabo, ko barahangana no guteza imbere abanyarwanda babonaho gisegeti ubwenge buke ananiwe guteza abanyagihugu biwe imbere no kubaha amahoro karabica. Karazana abanyamahanga kabaha ibirombe ngo bakomeze bacukure ngo bamumusanga. None ngo u Rwanda bariya niba bazamwi gisegeti bari bazamwini ababirigi azana rubona ababirigi bari bazamuniga ayowe kuragira ngo bazareka kumuniga bariya amaherezo y'abariya bose azaba mabi umuntu wese ukora nabi ingoma yose iza igatwaza abandi gitugu ikica ikagira igakora ibikorwa nk'ibi ngibi bihabikorwa muri Kongo zo kwica abantu kwambura abantu ubuzima. Iriya ngoma ntabwo yobaho, igomba gushira. Akazi k'umusirikare no kurwana n'umusirikare. Umusirikare ashinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu, akarinda umuturage n'ibintu bye. Ariko umusirikare nta buryo leta yofata umusivile utaraciye muri training, utarize igisirikare ngo leta imuhindura umusirikare muhe ibikoresho, ne arangiza inanirwa kumwohereza ku rugamba imwohereze mu baturage badafite ibirwanisho.
kugenda uje kwica bari abaturage tibaba barwanya leta. mbese bananiwe ko baragenda bakora gusa amabara. Imana yo mwijuru igomba kudutabarira ngoma igakamuka cyangwa igatamuruka nka burya igihugi kivyuka mu gitondo cyabambye ku misozi mu nyuma y'amasaha kigashira. Ariko profe ko kera numvaga bavuga ko bagaza basengera ibivume nka biriya bigapfa ari amasengesho yonyine ntakibaho ngo musengere ubwami bwa gisegeti bwose bupfe buveho. Oya turasenga ariko iyo biri mu bushake bw'Imana biraba. Mwasengeye iriya ngoma ya gisegeti ko turayisengera Imana kera yivuga iki koko kirashira kuri no gushira kwayo gusa twobibwira abantu ntibabyumve kubera ko abantu bamwe bararambiwe abandi barakomeretse barababaye abandi ko barayonka niyo maberi babonka kirabagaburira inda barazizamuye ntibobyumva ariko iriya ngoma kirashira. Abafite ubwenge bayivemo hakiri kare kirashira nibyo ngubwiye niko Imana yavuze kirashira kandi muzabirebesha amaso. Wabonye ko Neva yavuze ngo ubu nyine umuntu ngo yizeye ngo ari South Africa none gisegeti kera icyizere kimukuyeho amukuyeho icyizere. Ejo bundi ngo yagiye kumwishuza ifaranga maze ibyo bari baravuganye gisegeti aramuza ati ibyo twavuganye se ngo urinde warabirinze ko naguhaye ngo urinde ngo mante bayikwatse sinakwishuye ngo urinde bukava ntibayikwatse none bakugejeje ku mpaki wawe ngo nkwishure ati basi nyishura aya basirikare baje bapfuye aho ntibapfuye bari turahenda igipfu ubona nakubwiye ngo urinde ntibagere bukava none bageze muri play ko baragwanirira mu kiyaya ca Rusizi ngo ubu nyine ngo abantu yizeye ni ca gisirikare gitwara abagore ku rugamba bakaza bakuriwe ngo nibo bantu yizeye nyine basigariyeho. Naco nukubona naco kiri gutyo ukubona bona niva bamugira inama nyinshi ngo ariko kwivanga muri biriya bintu yanga kumva. Imbaraga zose wo kwiyambaza uko zo bazingana kose mwisi ariko uri umuntu wahemukiye abaturage wahemukiye igihugu tuvugaga ko igihugu subutaka n'abantu bakiri wahemukiye abantu batuye muri ico gihugu habe nubwo kwiyambaza imbaraga zimeze gute ugomba gutsindwa tashozogufasha ntabwo ntiwotsinda Mana ndiyoja mu ruhande rwawe kandi amaherezo n'intambara kiraga ni Burundi kubera ko nawe yishoyemo izamusangayo ni nkayo makuru yaraye uyu munsi bazaca umugani ngo kayica ziva mu kanwa ka nyirayo aho ni kinyamurenge icyo kinyamurenge igijambo rero kayica ngo ziva mu kanwa ka nyirayo ugendekeranije ubushatse nko kuvuga nuvuga ngo ico uvuze nicuzira reka dukubite ku mukutano rero twisoreze. Turagarutse kandi kubatumira no kubabwira ko dufite igiterane cyo gusengera igihugu cyiza no kubararika turabararitse urabona tumaze igihe turi mu mahanga reka tugerageze dukoresha imvuga yacu ko turasubirayo turabararitse iminsi dufite igiterane ku minsi 14 15 16 z'ukwezi kwa gatatu mu bihumbi 2025 kizabera kuri Goma gifite insanganyamatsiko yo gusenga no gushima Imana. Ajya nigarukana amashimwe. Ni garukana amashimwe Kongo Goma. Ase mu kinyamurenge kwezi wa gatatu kitwa gute? No kwa gatatu. Oya nabonye amazina y'ikinyamurenge mu mezi. Ukwa 10 niko nabonye bise ngo ni mzeyi. Jewe iri kalendari sinayikurikiranye sinanayisomye cyane. Azotsinda. Ese baramutse bashize ikinyamurenge ara kumpaka bakavuga ngo uzoza utsinda bino azoza yinjira. Ufite ubunyamurenge wese ari nubwo yoza atsindwa yo ikwinjira. Ho kwinjira abantu bakeya. Ho kwinjira benshi kuko umunyamurenge wese ndaco mutsinda. Amezi takunaniye. Amezi sari ubundi twigeze twebwe tuyamenye muri kalendari y'abanyamurenge ntibijeje ubundi. Ariko tugomba kwamenyaga n'inshingano. Imyaka ufite n'igihe wize mu ishuri. Hariyo bigeze bakwigisha. Naribonye nkaza ngira ngo noneho iki ni ikibembe. Aho singaba byari bigoye. Nubundi biriya ni system izabaho ikigishwa no mu mashuri. Yeme turabararitse iminsi 14 15 16 igoma ese kanisa gitwa gute harya? Kanisa ni Gerizo des Âmes. Okay. Niho igiterane kizabera. Umureverani Amani.
tuzaba turi kumwe n'amakorali atandukanye, turi kumwe n'amakorali atandukanye, n'abacuranzi batandukanye, turi kumwe n'umucuranzi Beya, turi kumwe n'umucuranzi Aimable, turi kumwe n'abayumbe bavuye ahantu hatandukanye, abayumbe baba baturutse za Kigali, abavuye ku Gisenyi, abayumbe ba Goma, abavuye i Bukavu, deja bamwe baduhamagaye ko nabo baba bitegura kuza, n'abazaba bavuye zino za Nairobi, Kampala gutyo. Abantu bose bumva bizirwa ko tuzaje gusenga, kuko hariya tuzahakorera amasengesho akomeye. Naje gusanga Imana izihuza ibintu mu gihe cyabyo, igihe twako dutegura bino bintu byasaga nk'aho ari inzozi, usibye ko twumvaga ijwi ry'Imana ribitubwira. Noneho muri uku kwezi kwa gatatu niho naje gusubira mu mateka ku bintu Mobutu yari yasize avuze. Aje gupfa yaravuze ngo yayoboye Congo Zaire imyaka 30. None ngo wagiye gupfa ngo asize igihugu muri manka no mu muvumo w'imyaka indi 30. Tuzacamo ngira ngo 30 izashira mu kwezi, 30 irashira muri uku kwezi. Wa muvumo abantu bose bakunze igihugu kandi bumva bafite umutwaro kugisengera, muzaze dure kuri Goma dusenge muri uku kwezi kwa gatatu, niko kwezi kuzuza imyaka 30 y'umuvumo tuwirukane burundu kuzogeza Yesu agarutse kujana itorero. Ngira ngo tuzava Goma twerekeza Bukavu, tuzava Goma twerekeza Bukavu no mu Nibuvira. Nibuvira tuzajayo, no mu Minembwe dufite kujayo, mu Minembwe tuzajayo mu kwezi kwa 7 cyane, mu Minembwe tuzajayo. Kandi nifuza ko abanyamakuru mwese muzaza, umuntu wese niba azazana televiziyo, niba azazana iki, muzaze muri benshi kugira ngo hazakorwe igikorwa cyo kwegurira Imana buriya butaka. Nabonye hari umudamu bari kuvuga ngo nyamara muraguma mwitinze ibibanza ko birashira. Ibyo ni itegeko, umuntu ataragura ikibanza mu Minembwe, iyo ni itegeko. Abantu bagomba kuja gushaka ubutaka aho bazashinga amazu, aho bazakorera ibikorwa byabo. Umuntu utaragura ikibanza sinzi ibyo arimo karatinda. Eva reka ngushimire. Murakoze cyane. Ngushimire tunasoze. Tuje no kwikanisa naho harakenewe. Cyane kuko ku mwanya wose tuba dufite ibindi tuba dukora hariya ku matorero. Ariko ni message tutambukije sintowe. Ni nziza. Nziza kandi iragira bikora ku mitima cyane. Havuyemo abanyabwoba gusa. Abanyabwoba kandi bazoja mu ijuru. Reka ngushimire. Abantu bafite ubwoba barimo gutinya ngo kuja gutabara. Sara aho badahamba. Ahubwo sara badapfa. Ariko umunyabwoba ntazoja mu ijuru. Ino turi barapfa, abari ruguru barapfa, ntaho urupfu rutanga. Cyane dufite n'abanyamakuru ngo barimo gutinya kuvuga ibintu uko biri mu mazina. Ibyo babogamo. Bavuga ibihaye bikorwa batabariza abantu bari mu kaga baye bapfa. Kazamurenge today. Nijye tangazo ryavuye muri Amerika. Bavuga ibintu neza mu buryo bwiza. Bagenda birindura muhungu witwa Imuhira TV. Nabonye afite amagambo y'urwango menshi mabi. Sinzi nimba uzumukurikije. Mureke ruzomuhekana. Ruzomuhekana azoja. Kandi namugaye. Nari narakoze subscribe wiwe ariko nakanze unsub. Biza bishoboka. Mwega muzamenye tuntu. Cyane. Uzanye gukuriro nimba barayikanze. Kandi mwene wacu buri. Amuyomba. Nukuri ko Imana uriya muhungu tumwamagana. Uzi impamvu se? Urana umuntu ufite platform nk'iriya akurikiwe n'ibihumbi 40 birenga. 40 birenga kugira ngo bibone n'urukundo baba gukunze. Ariko abakugira ngo uje kugabura ibintu byiza ukamugenda ugakora ibintu nka biriya hari inkuru yavuze kuri nyakwigendera Janare ndababara niyo namanyikora unsub yarambabaje cyane. Uriya muhungu nimba ari amapepa murimo abatemeranye n'ibyo akora mugende mukureho unsubscribe muzikureho karapfobza abanyamurenge bahabishwa karabipfobza cyane. Ejo nzokuzanira amakuru, hari umugabo nijoro naraye nkurikiranye umukongomani, ikiganiro ciwe kiba kiri live gikurikiranwa n'abandi ibihumbi hafi 100 live mu isaha. Ni umugome bene wundi utebwo akangurira abakongomani kwica no kwanga umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyamurenge n'ikinyarwanda muri Kongo abatutsi. Ateye ubwo kuri YouTube arahari, kuri Instagram arahari, kuri Facebook arahari, kuri Twitter arahari, kuri
tuno tundi basigaye bita muri TikTok yaje TikTok hose arahari nk'uwo ngo ntakwiye gukurikirwa bafite abamukurikira nyine ariko wowe nimba udahuje umugambi nawe tukazumukurikira nta mpamvu oya nje nakweneye kumureba kugira ngo numve ibyo avuga tumenye ubugome bwabo yeme mureka twibutsa abantu bafite za platform bene twebwe nk'abasenga mu ruhande rwacu tukeneye kureba nk'uriya muntu tukumva ibyo avuga twumva imigambi ye uko imeze si yo gushaka amahoro ku bantu tukaje imbere y'Imana tugapfukama tugasenga abantu bafite platform nini bahakana riratse basemba riri mu bwoko bw'abanyamurenge bagende babamaganire kure cyane babamagana jewe namaganye Imuhira TV n'umutima wanje wose ndamwamaganye pe uriya muhungu si mwiza afite umutima utari mwiza wo guhakana ibihaye biba nabonye ukuri yakoze kuri nyakwigendera General Makanika ndababara numva umutima wanje warasuye kandi urakomereka umuntu wese azahembwa bijanye n'ibyaha yakora mureke nawe nubwo ahayishima hejuru y'abandi bapfa agashaka gutoneka ubwoko nawe hari umunsi umwe satani azamuhinduka zamushuka kuriya kiramushuka ariko satani azagushuka akagukoza baca ejo akakwanika hanze ngira ngo abakanadura mutipe nimba ntibesha ngo abakanada Canada ba ariko agende yitonde mugende mucirinde n'abamukurikira mugende mukande handisab ubwoko si ikintu cyo gukinishwa wari ufite platform nziza wagakwiye kuvugira amakuru meza cyane ariko kurahaka abanyamurenge ko barapfa buri munsi wabonye wa mugore batemye avuye gutoragura no kuvoma wabonye wa mwana bishe aragiye inka niki utazi ukuri utazi ni ukuhe usibye gusa inda zanyu zabebereye ikibazo muzamuhabwa mukavuga ibintu bidafite epfo na ruguru tugende tuhamaganire kuri abo bantu kandi tunabirinde reka ngushimire akoze cyane amahoro mu mutima amafaranga mu ikofi AFC cyangwa se M23 ku mutima niryo shema ryacu cyane natwirwaneho amahoro ku banyamurenge ndetse n'amahoro ku bakunze abanyamurenge n'abifuriza ibyiza n'amahoro kuri twirwaneho iyo ga nitegeko ariko ejo naranezerewe iyo nitegeko ejo ari urubuga tugira rw'abafondatere batwirwaneho twitangira muri 2009 ejo nariko mbohereza ari amafoto ya turiya dupira bakoze hariya ariko hano nta umuntu yakabona uzopfe ukajana amateraniro ba oya bagakoresha uzagenda kambaye no mu muhanda basi uzemvare ko tugakoreshereza baratukora habe naka kayo kajana bakamakwandikira ari amagambo bakagushiraho na yaseroga yawo oye ejo kabisa mu gitondo uzamuja nzahakwereka rwose twega turabasaza ntizo tumenya bene ibyo ngizo si ngombwa ngo tuviriye tuba twibereye mu mabiro gusa tuba dusoma ibitabo habe naka nambaye bukandikaho cyane rwose ejo narabibonye ndebye ukuntu banditse hano imbere naho inyuma ndanezerwa cyane akarango kameze gutya M23 hajya banditse ikindi karongo kameze sinzi tundi banditsaho byiza ariko ngira ngo ndagafita ko gafoto kambashije gafoto kandi ndabwira na bene data batangije uyu murimo basure barebe kuri turiya dupira ndabizi ko baza kudukurikirana AFC kurumva akarongo twirwaneho yes flag yacu ibendera ryacu nabonye harimo na pasteri wa Calvary aho kari akantu kanejeje cyane kabonye AFC twirwaneho ngira ngo M23 bayihinduye AFC ngira ngo nicyo kimwe Alliance Fleuve Congo barabihuje ubu Alliance Fleuve Congo barabihuje uvuze rero AFC tuvuge M23 ikubiye muri cyane ikubiye muri twirwaneho yego nagapira keza nabonye hari n'amasapo meza ariho generale masapo meza cyane kandi nayo n'ifoto yiwe yanditseho ngo ni General Rukunda ya Makanika inyuma ya hari intare yasamye ari idubu ryasamye rirakaye kandi idubu ryasamye riba hari amadubu ukwere ko yivuga amadubu tiyoroshe kandi aje kwivugira umvishe ijambo bavugiye hariya ku kiriyo cantuze curi ya musirikare muvandimwe watabarutse kirofoka uriya mugabo ntaramukunze kabisa nabona kino kiganiro mu Minembwe ndagushigikiye wavuze ibintu bikomeye wavuze speech nziza cyane yaravuze ngo bazoba decoder abantu ngo bazoba decode ngo kandi bazobaha ngo se yaravuze ngo bazobaha iki haje
nawe tuzukurikirana naramukurikiranye amagambo yavuze amagambo menshi meza ngo bazobaha password bari password nimba sinzi bene amagambo yakoresheje ngo kandi ngo ngo bazayishiramo ngo kandi bayigendereho code. Mwakoze kubana natwe, Imana ikomeze barinde, abafite umutima wo gutabara dukomeze dutabare rwose, n'abafite umutima wo kugira ukuboko bashira mu gushigikira AFC twirwaneho mukomeze mu bikore kandi n'umukutano wacu mukomeze mu sengere, mukomeze munadushigikire, azaba umukutano mwiza cyane. Abarundi iringa turaba amakuru yanyu, Imana ikomeze barinde, Imana ikomeze bishimire. Dushimiye ko subscribe kuri Neza Live TV ndetse na Mission Gatabazi. Imana ikomeze bishimire, amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.